Nginamukela ngani zakwethu kuyona-ke i-channel. Uma umusha ngikucela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ulike le video. Lana-ke udaba lolu oluthinta-ke abafana balapha eMsinga ekuthiwa-ke bebebahlanu laphana-ke abaqothwe nje ngishuthi-ke ngayo inhlavu kubangwa-ke utshwala khona-ke eGoli. Ziningi iy'gameko ezenzekalayo njengoba kuDisemba kuthiwa-ke iy'ngozi zaDisemba. Kuningi nokucuphana njengoba-ke iy'bhamu-ke zivulelekile nje kubantu-ke abaningi kodwa-ke uthola ukuthi azikho emthethweni. Lana-ke udaba lolu oluthinta-ke abanye babo labo bantu. Kuthiwa-ke kuqothwe ngenhlavu abesilisa abahlanu-ke baseMsinga ngoba-ke benqabe ukuphuzisa-ke utshwala-ke kuloyo-ke obebasaha ngamanye amazwi obebacela ukuthi-ke abaphuzise. Lesi sigameko kuthiwa senzeke lapha ehostela laseDenver khona-ke eGoli ngomgqibelo kushuthi-ke izolo. Lana-ke uma siqhubeka nalo lolu daba kuthiwa-ke ngokusho-ke komthombo-ke osondelene-ke nalabo-ke ababulewe umhlaseli-ke ufike emini wafuna-ke ukuphuziswa-ke utshwala kodwa-ke banqama-ke ukumphuzisa noma-ke ukumsahisa ngamanye amazwi. Wase-ke enquma-ke kona ukuthi-ke ayithathele-ke impilo yabo laba. Kodwa-ke ngaphambi kwaleso senzo leso kuthiwa-ke omunye-ke umthombo-ke uthe osinde kulesi-ke sibhicongo ngobe zikhulula-ke endlini yangasese ngoba-ke uthe uma ezwa kuqhuma-ke izibhamu wavele-ke wangabe-ke esaphuma. Into-ke evamisile lena ngani zakwethu-ke ibe nedlozi lensizwa. Abadlulile-ke emhlabeni ngani zakwethu laphana-ke kuthiwa-ke kubalwa umnumzane Sanele wakwaMkhize, umnumzane-ke Sicelo Mathonsi laphana-ke noDlibhiza Mathonsi kodwa-ke obezibiza-ke ngokuxaba ezinkundleni-ke zokuxhumana. Lana-ke kuthiwa okhulumela amaphoyisa khona lapha eGauteng uLieutenant Colonel Mavela Masondo usiqinisekisile-ke sona-ke lesi sigameko. Uma-ke simcaphuna laphana-ke amazwi akhe lawa uthi-ke amaphoyisa ayokuqinisekisa ukuthi-ke abantu abahlanu badutshuliwe-ke noma badutshulwe bashona-ke kwathi-ke abathathu-ke balimala kabi laphana-ke eDenver ehostela ngobusuku-ke bangoDisemba kushuthi-ke ngomhla ka-7. Amaphoyisa-ke avule icala-ke lokubulala nolokuzama-ke ukubulala. Okwamanje-ke akukaboshwa umuntu kusho yena laphana-ke uColonel umfoka Masondo. Kuphetha-ke yena uMasondo laphana-ke ngani zakwethu ngiyocela-ke uma-ke unesifiso sokuthi-ke uphawule ngalo lolu daba seziningi-ke iy'ngozi zawo-Disemba shuthi-ke sekumele abantu-ke baphuziswe-ke ngayo inkani njengoba nakho-ke kuphuma phela ney'dumbu zabo-ke utshwala. Anyways bafethu ake nikhomente la ngezansi ningakhohlwa-ke ukulike le video niphinde futhi-ke nisubscribe kuyona-ke i-channel. Ngibonge manje, danko.